Jati Walagri Sajak Aib Rosidi. Kurungan nuremu sabuku-buku. Yang saya taya tanaga ahing nyaah kasia dangan kulantaran sia kumaula ahing jadi si wenang sia nuremuk buku-buku sia nunyang saya taya tanaga dede aing nyaah kasia dengan kulantaran sia satia aing jadi si hirup nasia ngagugulain kanu baku remuk tulang sabuku-buku nasia kumaula lain kanu biasa yang saya taya tanaga ngaran aing si waras datang damang lempang senang ngaran aing si suka taya basa ngarasula sia nungaula kain sia si waras sia nu setia ka aing sia si suka